IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol John, dito pa nga detalye. Good morning, please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Kalikaguman at the Department of the Interior and Local Government, iti siya Dilawag, maday tinaanlayas when it smooth transition kadagiti baruan na butusan opisyal, itilawag city government. Dito itimpakamo ni Ms. Charis Garma, the Local Government Operations Officer iti siyudad. Imbatad na nga da ni team mo na apa nagtatarip nung da, iti May 5, then maulitan ulit daytoy into no May 29. Kinunana nga adda na tinaaramid a local governance transition scheme when LGTT if ito'y mapagsasaritaan itipan na kay proseso dagiti papeles kas ko may financial documents when dagiti plano inlawlawag na asakbay nga agtugaw dagiti barong opisyal itilawag a city government ket may plastar pa anasaya at dagito'y abanag managti daytoy kuna ni Garma manamnama kainto no June 25 when usakbay ti panagtugaw dagiti officiality pwesto da ket may payamanton dagiti dokumento tapno na naanaya iti panagakempen awan ti agbalin problema. Okay. Sige. For the transition, no, since we have a new set, no, of newly elected officials, at dati kung punaan nga transition, yeah, so their tawag nito, ay kalikagom tayo. Kaya nga da iti smooth transition. So, at da iti naarami din nga local governance transition team. We call it LGTT. Yeah, through executive order. So, nag-first meeting kami last May 5. No? And then we'll have our meeting ulit on May 29. Kasi May 29. Nagsaritaan nito, no, kasanon to DJ Flow nung transition na ito sa mga documents, ganyan. Doon na pag-saritaan nyo dagitay kailangan i-prepare na documents. No? So, kitang ito kailangan makasanong to din siya meeting ni into no May 29. Ano ka doon po talaga ang process na yung about finances? Yung ating mga documents on sa financial documents natin, yung ating mga plans, no? So, dagit siya iti kailangan na makita to. Pero limited lang sa, not limited sa mga yon, no? So, yun, ang ating mga, karamang doon sa ating transition. Supposedly, ma'am, ano ba dapat na pag-magpaset transition? Okay, so, yung ating digital transition, turnover, ganyan, so, hopefully, magpa siya before, no? Before itong agtugaw, no? Yung ating new set of officials. So, ang plan pa is we'll have the turnover on June 25. So, plan pala DJ. So, pinasan nito lang into no May 29. Etap na into no agtugaw to. Pagiti new set of officials into no noon of June 30. Na anayas doon. Yeah, DJ panag-assume da iti office da. So, yan. Si Paset, si panagsarita ni Ms. Charis Garma, si Local Government Operations Officer, iti siyudad Dilawag. Okay, so naanaya. So awan mo siguro inalsiman iti panagkita titong galmay sa Idol Joan. Awan man siguro na Idol Bernard. Awanen. Apay naka-move on dan. Kadete sanda nga panangabak. Kadete da duma. Ongoing meten amin Idol Bernard at si trabaho da. Okay. Trabaho lang, walang personalan ni ngamin. Owen Idol Ken Bernard. bato-bato sa langit ang tamaan, bukol. Go ahead, Idol Joan. Damag dito siya tinawag at YT 99.5 Asim Lawag, Idol Joan ng 15 Katapter.